Swastiastu. Rahajang Uni majang resemeton edi sareng sami. Titiang iko mengarsani. Tenggalahe sani betul puniki titiang pacang wacen puisi basa Bali. Sani mamurde sok kasih pikarden igede nale antaren. Lan puisi sani mamurde ngantosan pikaryan Iwayan Pai. Nanging sedurungne titiang aturang sukseme sani dahat pisan majeng ring suara saking Bali lan Bapak Putu Supartike sani sampun ledang ngiceni tiang galah nguwacen puisi basa Bali online punika. Sinambi ngantos idedani semeton edi sareng sami sani asing ngemiletin utawi sani kayun ngirengang lan miarsayang acara punika. Titiang nunas keledangan utawi mohon izin sareng igede nale antare lan Bapak Iwayan Paing santukan puisi dani sani pacang titiang wacen ring wengi mangkin. Ten lali titiang nunas pengampure majang ring semeton edi sareng sami santukan titiang nembenin nyarengin acara mace puisi online puniki pastike sampun sinah akeh kekirangan. Ini semeton edi sareng sami mangkin titiang pacang ngawitin ngewacen puisi Bali puniki durus biar saya ge. Sok kasih oleh igede nale antara. Jani zaman globalisasi. Ini di tengah campuh jadi sisi. Polone puyung mabet bek misi. Bedek-bedek peragat emosi. Piolas. Ada beslebihan aksi. Suka kupingin ningah mekisi-kisi. Yen basangi tonden misi. Mai ngungsi ke pesisi ngalih nasi. Gaya bantes mare bisa nyuwun sokasi. Gaya bantes mare bisa ngangondasi. Gaya bantes mare bisa cara polisi. Mirip yen man posisine bergengsi sing bunga kolusi terus korupsi stres sing man grasi pamuput mekremas. Inggih, makin titiang lanturang pacang wacen puisi kaping kalih sani mamurde ngantosan oleh Iwayan Pai. Di beten muncul lalangi-langi. Nyungenget ngantosang ulungan iya icapong. Ane paling useng nepukin sunutan mulih. Kletik, kletik, suaran detik.
pemargen ide betara kala katar alon. Nyak siang patongosan tiang ini. Bengong mepaliat sama. Paku kekak, kek, kek. Unyene ikatak mapak sasih. Gue nepukin tiang dini. Yapin atiban subeliwat patemonan ni malu. Dini pedidi tiangan tosa. Layone ya ilalang. Ngulungan ulesan capungi ne apian. Inggih semeton bisa resami wantah asa punika persidi antuk titiang nyarengin acara mace puisi online puniki kirang langkung titiang nasampura titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Suksema.